era se county ya Kisii anamono ku ibeno buna ward umuntu nabere boli wa ibeno nasiki ibeno Nenchina bolia, mate vinteviga. Tulikuwa ndo kwa mingo moneta tunsae. Konye chamuli chibeno. Nuko Rwanda. Nuko tebe ngo moneta tunsae mente chinguru. Inyore. Kongo tebe shereche ibeno. Abantu baro bichinkoro. Iko nuko saba nuko boli kwao. Nuko bolia. Ikiagera tilipati na sivu. Ene ntogo tele watenga nenchinita kete shereje. Wabwate siku ya manya kucha. Mushwe kurwa siri buli eli nganelio. Ngane iganga tunyibeke biya. Emege menge ya beire na mungu kubalerevere tatene. Na bego enda kuchietano ya korekanire ibeno. Ibeno is one of the ward sirasi ebunge ye county ya Kisii ebunge ya Nyaribari. Na bumu ntali bulinga inchi ni konkuru ebunge ya Bonchari ward gete. Inchi kuru bumachoge ward gete. Bobasi ward gete. Bugirange ward gete. Nyaribari kitutu. Udabuli nasiki nakikunyalekana abande batali kubulya nche kulingana nche miga mingi tirakolekana segeti logo como llegando oche bono tugende tukubanga no yucha muli utako genda history ngende tikiavete basongo mbato corona izeti iya bere history emi yegonye ikiri ya bere ibeno Nturuko tebe ya bayi. Ntubango yo igateroche no yo goche. Nano kwera ntubango yo. Ntubango yo nde kongera. Iyo kontenga ya chine menge yije nanya konyero. Wanchi mulira li jibulira ni technical. Umega ije ma to no kalibe no. No muyigo yo uchamuli. Uchamuli. Oyorobe ilibono. Oyorobe ilibono ntenga ki vantune ntube no twanyole robo kon. Nano kwera tuwe na ntubango yo. Bono ina ndeto kubango yo nde kiagera. Uto yo bere history bono. Uchake kote umuntu ngankwara gerete igoro. Ndagirete iyo. Wajua tekelele mheshimiwa Steve Arika netu sangandere mambia bona igase studio na anamunukulia kuligiria magana au tuacha ngana ya history ekurunga jamhuri ye boroberi yokorekana litukulia ankyo na namuno litukulia ankyo ere nigarabe Ost MCA asincho no mujugura korekana buye asi wode ya ibeno asabamenyi bali baibeno na abantu bonse we county ya Kisii kwa jumla na wabaracho sherekea litukeligali nene ya jamhuri bono mheshimiwa eketukuli jamhuri faida ya jamhuri mwito munarura bulinga nkike bono jamhuri ye nkiye ko togende go sherekea nkiye ko tutumuke nchinti ko ndemere muyane imbe go senegeti go sherekea omaite ekeneri tukeri muri yabo likenyori omwana ibo iri chusi komote bijamhuri takomanya gosote by'umuntu Christmas takomanya yes gusego sherekea umwaka muita komanya nakigoi igento gekolekane getari ya kawaida unabona wikali tukiriribe kunga ki onye mwana ole kwanda school onye chiduka kingi cyale kwigorwa onyoranga inkirero school etabera inkirera matera tererwa gwetera chire inkirero mama tayiguriri ya sherbia yali oteunga ya sababu neyiga ene tukurio mogoko tubwanerete gucenga igo ni inchira ya moyo kubeka litukeri kando no ina abana ba kuiburu bono bamanyenga ekeratenga ingikiagera lero gaseta kolekana ngikiagere president epande wake geti ngikiagera trocha matera bunagenderete yatoka asogo chakira koereso muntu na kumanyanga ningikigenderete ikiara buna bono nande tokareri tukuri ibeno nini tukurio mogoko wika majato kabantu basibe uso mugati usa soda ikiara no mogoko anyina kekero enachu ekerora sasa me activities ibitobira korekane ankyumbiri bibiga aliase getike ibeno ase getike ibeno asemono tukuria mambi na matera yogochenga bantu mbatere chikanisa chitere matera kanisa na emicheso meke eliranyare gukolekana chikosali lakini mono gento litukulia mambiri gotwaranga as maximum gosali ase ikire bono climax togoteba ne speech ye
president yetu Dr. William Ruto na president county mugabana ito Simbarati echo nacho chudu chi speech ibere chigosomwa asegeti Kenya ntrogo nchi kwana nchi bo lakini ekenyuri kene kirenge kenene ne chi speech chibere andake ekero chi speech chiga nikagire ngomo county president tomo ske mu governor honorable Simba nato kasegeti ege kogera umuyiga umugeni bwesko aseritukulia mambi akoruku mu governor separate umugeni bwesko litukulia mambi no mu county commissioner umugeni bwesko mambi Steve Arika umugeni bwesko mheshimiwa Saidi Janda na batacha uikabatome representative okay onye county commissioner tagocha lichikondi moete atame deputy onye mugabana Simbarati takonya libagali gocha uikatome deputy governor yaye igo umurobeli bakobe nande mbakogenderere ya ase mirobeli kobelinga unstoppable oyo no umuroboro mu serikali utari gutenena utatangike ya omugusinale boni yotulire tiyomo omugambe Arika ku Rwanda ke ku ruchise mu cyara kene ibino nabwatiri bagali uguca gucengana na bamenyi bande bibino amara abantu bandi mi county ya Kisii alibe bono roche ekerere nga county ya Kisii kuru mu South Mugirango kuru mu Machoge mu Nchari onsipi imbaliganiri egeti Kenya ntrago otatiga sub county chine na watenga chibwa to moyiga akini yoranje koranga tigangende moyiga bwe county na bagocha ali moyiga nturi ko bolianga ekebande kyao kaije korokia ehosefi yobasoa webeno moyigo yotuli kwa abantu baibeno nanturi kwa kanibu turi kwa kanirwa kogera nantu tagita abantu abange kera nondo igolete dukali nyantrabo ondo bwate mandasi naronugo kinia economy yebeno asijida gigecho yeah bono andake tutaswa kwa kurugabo abantu bali gali abamenyi be ward ya ibeno boka inkibaka be expected inkibaka gitili lyankyo andake keromo yigunga urwe county okore rusobo ayibono no muntu obuboko boko wateba inki abantu bawo ibeno ba expecting aki umuyigo monene bwe county government ngochulero ibeno kibaka girete omaetekera bakagerete kolento umuyigolia kalinga nali umuyigo gwike bintu birwewe ibintu gusaba ngora magenda na basa mbitagetiriogi haya kwando wategeki tokonyeke na keke yakoba ikiagera buna bono ekera buna bono chirenya ntrago unegeti kilingeta kere korosiwa oh yes ni bagaligia yokonyoli nabaraya baya president njato promise tikibesa unabona ntwagamba no mheshimiwa Saidi Janda agateba ngaya kibese chongo chiwatera se president narolenga milioni 200 chachire asogo chakera mugabana nato promise gitikenya ntroba ngo toare milioni 50 ali chini chiche igo mijige talent rialia no konyora no mu county commission kerekela aro mugani kwa mutenga edeni into wata ye president kwa mwenyolia igo ekero mu igolyo bocha ibintu binde mbiro bikwe bisamagega ibyugucha kubati yaro muntu nabagotenna otebeke kyabeire watebanga ekenyoli litwalenge tale 12 jamulde ngwatebetega gusaba abantu bakwenyoretiga yeah right uno wanchubuli lino mutagira kwa igure dimaitinga ayo munyene ngakikuyali nire ankyo guchingira litukule jamo uri amwali yentu jwo kwa libaga bada uchusanganira kitu tugunyolinga tukunye usanganere umusike Steve Arika studio bono mambia aigage tembe radio na gatembe television ekaptura senseme igaye itu yakani yitwali yagatembe lakini ekatunya kulilia ya onsi imambia bono iguru ya mangana au katu kwanira jamhuri mheshimiwa tutrasko kurua senseme yo nkunyura trubus buli bw'abantu baliba obusubuli karabu achete Kenya n'abantu bintu mbiro byamana sana bikunyurwa asaba Kenya no bali abakurake bali bamayiga alibe no timaitinga go second ya Kisii mero bali kibwate yabikire nsema ndaka sukunyura obusubuli mbwachete unyolenga kurumayiga abantu bayito bali bali ku basi bitu bachandegete kurwanira manganegete bono ankyo
une county nebegetanda ke bintu bibiri bitoro gutambwa no ebabiratu bali balingi benginchinga kilia mai ase ugutambwa mono unabono konyora bakusiba itabangi nabangi barwanirete freedom fighters yes bali koigwekana yekogera ebisa kubinde mbire bikagirete ngana byoka byalente tobosora na ubaga to mukibakagira mara aso commenteni obo rwanireri boli bwabo kagera abantu mbayigete binabono gisakweke gito kyabayikoyo konyaro muntu gatugire tukianene muntu tengo yo freedom fighter bauni gente kibuni kyabo lakini ntuga gusi konyora n'abantu barwanirire obusibole unditayo watu gekande oso muntu gakonga inkikira chegonkonya mbono bune county kyagera isikorra bune liga masujadi mugabana Simbarati nari organize abantu masuja akabaroseri chimitira chabu na Kisii county au bari kitwani de naga abantu muna chamude na bitakirenga abantu bali bano barwanete freedom okonyora abange nyasaye nimika yabo nja tegatimoka bagatumuka lakini tifamily chabo chiro torole na kitoko gendereranga family gete neneronete ubu kera chinsa chinde ekero gotegerera the former vice president tiga mutu mi example gachawo gagatebrenga mimi mtoto gucha uni okero muntu namanye yeye mtoto wa wana lakini agusi tigonyoranga mtoka tabanga inchini familia sakawa tine family yotenyo ya iko nenchera tokoliginga naki abarwaneri bali barwanirete ikyagera no isikuligire libina bono nabagusia bange bali balenga bakimbizi bakonyiri gene abo abige tuikonge umuntu agojo bukai atata mundo nyarebe se inera njono baraga abo mstoya leto kwa no boraro nesino no ikara giga nabo umuntu asalengo seli ochire gagirete ikonge egera aberikoga na isinaro akiri kwanyora abantu bakoleki bamoyiringa nino nere mulina chikabira chinde chimentinity bosibole bwo ukurwanirero bo bano kwanyora bano into abagusi no commenteni sokorori cheito twebiri no muntu gako charera koroko umwana ose Henry McDonald princess dietaria sokoro yae ndiyo gusi ndiyo Walo tu mano itu cakap tema binga ya sokoro ya o akarukiru monari akarukiru ali akarukiru kesa. Ono tu yukunyera marieta abo saligo atukunya Mark Anthony. Mark Anthony. Igo ibni bitu tu bwenete kubwatir na twins. Na gusto mambia ni ntutulanye chake chinga kechiga charero. Right. Kiagera buna bono kusikolete sherehe na ono nyantro. Bantu sherehe yaki. Kiagera no ine bandi ekarogi uja kuru Nairobi for the first time. Bandi kuru Nairobi uja kwa ibeno ya sebeno. All right. Ina magana mayono mwenchu muri yeli no mategari ya tuba isi komisio mo yiko monene kega mabuma o korukunga noro jamhuri aliaseti kirikenya ntrogo unabwa igendi gwo mwenchu mategari igwe to mwali niyo mwemsi ibeno no to nere gabono mambinero kweneke yo onsi lakini narora mangana ndiga nanda semero buli ende egendrete ayo mwenyeno no mwemsi ibeno nara nande ngali tukuri juma nubwate ngana getere ibeno Ingira ndingali juma kai kwarorera lakini ayegasi aonere iyo njema ni mutuki ama nali toko tukako ikolingo ikaba ntunda bahagukura jamhuri mbali gutumoka li tukulinde likubwati mbagwata mangana ibe ino asebono in December nande na promise abantu betongo ka December para kende ya korekanire unabono iga asiri tukulia mambia
chuma bono kera twakoleja muri chuma into bwate a medical camp enene obugweni bwa busa na gupimwa bosino bwato burwire so burere nguchigo chabole yes ento agamba na a company mo Lions Club ere Nairobi yes necheche kolera abantu okomanu kwa maiso osiwa kwa maiso bawo nechi machine aseri tukure chuma asenya gitaria ibeno komenta nayo twagambire na nyakitari chinde na Oasis Equity Afya ketare chinyakitari itenene ase Kisii County twagambire na Tarachambiri Vision twagambire na abana ba Nyantrago diaspora ine grupu abana baibeno bale America batebire ngo bwatirana turumo yigoyo mambia already oyo mabana tigaire akurukutsera tukora ngemiroberio mbiye kogenderera litukeri chuma naliyo gusara gusukwaruki kwa bana bamura kokale ni raundi eyo mwana gocha kwaruki kwa aseri tukeri chuma twabangire ne skuru etere principal skuru ya Manyama wa secondary school no abana bagocha waramira ekera barukigwe twagambire nabagaka bagocha kubasomye kigusi muntu ndabasomi gura computer na hindi emaragobe yemo twaligiri bitugi biko bikusiko abaga babute si abana bagusambe bituma bakubasoma none mboli na bekonyanyelyo abana bamanyina ki lakini mheshimiwa kirwa singani ibintu mbirigana kingage kora nago tebinga nakubulinga letu kuru muchakano ajaiga unabona kurubiria mangana yokusaru kwa bani wodi ngima ingani ngoni iganchi tingonye rando sinko ranbuo kwa kolekanira nke ekerageri kia nke kogoro kwa mwanga tigali baga nkyumu ibuli ate yiriro mwana yachi kumusaru mwana mumura unali chikolire wate bana bonse bachi basali omayite ukwaruki omwana oyomo ni siringikiri bubere tari bayibuli bonse bakwenyara none abankwaro kitari bonse mbali babumigirake nabutukubotera nenya kitari ya KTRS tobotera nenya kitari ya ibeno ya keombu n'abantu bali tokubotera na twachamo twaranga na kitoko patina abana barukiwe yekogera bantu tari bonse naindi kando no kwarukia abana igente kigange kenene mbwate no korosia igisaku kose bogisankyo lero kire family kwaruki umwana wa kando muibolte konyarari chinsamo erese nganki kwaruki ligunsa babuke akomwera nyakitari waruki golenta jombo mulenda lakini ante te korosia igisaku kose bogisankyo kose ekegusiekia ekiare gyankyo kira bantu bakonyora ya antu arugete komo no twalengamba ya antu asomete komo ihekogera ayebuno sarigo nonyolete abantu marugete komo wikangi nyolete nkwe lakini abana bale muri mu marugete komo takote nono yomo igaraga chitinya gitari abisetu erbuyeka akaira nigo abantu aje kurangirwa babiro batato ngaya go mwana narugete lakini bono ntagete kuire nike gusikeria nagambire nabagaka beke gusihi bahiche babasomi ase bale school oh yes bategu umuriro guga utiruga bantu bakanyanyire chimboriga none imbori nabe kojenyu bantu basambe babuto butkobomo abana bencho yekere tuchikubatigira in memory kere chinga kitutakayo muntu nabato kende tukulende culture yaitonga bantu bakakiruga no ine simbole nabagotereri yeah alright wanchi muliringa mangana yonsi namero bali bakotera buna bono kuri wagaterirwe oyo bono bantu mbome tinge ki bakotera kuri imana yaniri oyo no mwibuli ogotebigwa umwana oyo noyo ochire orenti chire machi mabuta mutu umanya gotegwa rwana sigisi rwana rwana botende lakini bogete Matthew sengo tegwa rwana sigisi na botende no gotera kubate message bono kwaro ki kwabiru muntu nabo
no kunyoma to nyomanka ogende isko nona mari nyari uchisko igo ne message ogotera kwa bwate ne message ibono kumutanga otera kungi kwa ntari kwa katari wa sinjo yera dero bono muntu tari ko tara liwa tari ko nyora libaga somigwe lakini arabuna bono ko jibeno ne se manifesto ya nena tete abantonga tete Kristo ekaricha kando na Kristo ekaricha na tete abantonga abatalimba bagutara ibeno ninde process yo koro sitting ya mache amoroge na twanyolire ne keberi nkende takorosibwa familia ya malikirwa chinyumba njiro chagaje tu ko 1963 gocha chiro bakabono family to abekire ibintu bya karicha bwango iga ego gocha ibeno kororo rwambo uruteru omonyoncho igeteni ibintu wano unebyo na bintu bye imbitage imbire background check biche asemotu igone kyo konyora nga mwako oli narogete abana 250 kwa roche hoteli ya Camelback yakiteka barangi nabono bali barogete mwako oli bakolira omwaka management ya Camelback kwetera kamao na chabaire uyu maitu wa kontimbwa ke barundi chirunda rundi kyara bakolira omwaka mushimiwa taimangana aye uno mokoreri bie serikali ingo gosire merobelia iga isit serikali ya county gosire usina mangana kurumu uko ekore bintu biga bindo gokora ebibye tani tibiri andake tukuliria saba MC bande bawo manifesto yani yale gotebanga networking abasani kyagera maite binde mbiri ase patchet you know buna inchibino mu MCA timbu ati patchet yokora magenderero no ine speech yane karana ko boli chikura abantu bebeno nabatebati bangeri baga nchiko basabire bintu hono ne ganga yane ndole ngo mweshimiwa chanda nankonye chipara imuikange mu request ndoro mweshimiwa His Excellency Governor Simbarati muikange konyeke nyore women rep muikange donye konyeke igo ibinte biga na kincholeire ikiagara muna mwe musieta bwati budget intuga seto no ko oversight nande kandi no ko oversight ko birigiye garabi ko biri na kiko konyora ekeroko togi gose no mweshimiwa Zairi Janda muntu kubori ngaki ngabono naki keroko togi mweshimiwa His Excellency Governor arati ngabono kimokulikia salad yo kulikia salad nero bwato moyo nero kuna nyama nero tenga aminto gabano uko konyora ile maina arule utakomputoro la lini wajumurigali secretary ayo momenyi ibeno ndo chabange masiro kodikiraga jijumbe kegima ndo chinga go ikebetelinga nda chenye ndo moto mokomo kegima nkoira na alafu baadaye ntukwa no mugambia siniga alafu na yura mabuli maswali lakini bali bali kire gando cha mabuli mangi ga bangi bakoli kabago congratulate ago tabanga ndo chukuru nsemliende eloke tembe ni Areba Douglas kurwanya ntrogo ironde together with my mother Grace and brothers and sisters nasema kuwa ongera kwa Steve alika Rika kuleta shurenya mtrago mwakaribishe nyote Kimura imeisha inuyumbi ya Rosarigo na timu yako pia nanyi musikose kesho raza ukungalia nyuma shuma galega Jamhuri Junior ya Kurugali mara rules were presented amangana inama ya kegima Jamhuri ya ito bebu ya Kurugali Evudia Power so Israel Maikara Kurugali Ruarago tebana watuliko mwasumuro buli na ndekene amangana yu na mansu Libya neke mtrago tebanga nyantrogo mapema na nkali saa moja tebi Steve alikanga kuikandi vyanjoro abageni basere guheta naye kwaji ko balikandi ko basere gute no ntikabaiche ikyara serene yabo serene yaito nabande blood pressure marwere chuma bapimwe ekogera tali gusara kuka kwa bana oh yes yekogeranga na isirika ya monjata betene chene birore ando kwa rukinonyi bubasi Mheshimiwa Bagaka na kitena kana na narogeti na mutume narogeti kerenga keli makori kama tingo makoyo bakabate programu hiyo kyagera nibi bintu muntu
okwerwa okora basoro mwanchumo otegera likaruche gano muligire nga chiko myoka sana chika kaliko gendamo lakini ndima itinga ayo mwenye nubu atekerere wantu sengero mheshimiwa bono mambia andake kumukwani gokwana nere kurekerere kiago nga kwiguru mujigoyo na bwinga kuwelige ni tumu yigo onkyono tukwanira jamhuri kigima nimigi junsi na subu ya buagajo mwenyene kirutu ili nganego kurekana subu serikali na ayuno mo Kenya nubu ateli bagomo mwanchumo otegera na bono ayo kwenye utukira sekere kia watu dikire gali 0741583878 na boyigo ekeruchi gali morning siangi aligandi kiko kwa mangana mayichisa isata subwing asinchira ya bwanguiga alafu baadaye kuire nanga de timbo chisimi chiko chaga ibiri isato ukwanira mugambi Steve Rika na boyo ntuli lyandake amagendero ansi wodi libe no asini atacho sokura se studio yono mwancho mategera kigima ayugwaka esimi nyore ya moyo katra gende mutumuko Getembe Radio. Hello inapisi kaya hundar wana kerambora ngagibonya kerambiere Kai, iko mara 10 yote bi? Biande. Aye basically. Iki mu hetu ndagire kizima dani yede mokaneti. Iru mware gura muragiri muramwanere. Ya bada okorangu akotige ntuke inyo irunande. Bebe. Ole na jatze Christmas yeke. Right we want you lead mwancho mutatoke ndo mutumukubo sidini kigima sidini gatra nyara maya tukwira na togedere kusanga sidini turachi ukora no mugambi kura studio eligera gwa kiro kweli kurugaiga ase embeo karugende gwansa inyoranga kubinyora nsomurubuli bwitwani ya Getembe ni Getembe Radio ya Getembe Television. Getembe Television ekeonga kiamamugusi. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseraniri amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia hale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwoigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imeyumo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu nja samarieta ngoro kwanongaki ona arwareta marwaire aramange nkagenda chinya gitari yao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira nda manga yarengo mubero nenta amanyete na wenete asamange bakirisi migwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 077026